Yapamanta hamkunawan llaqtamasyakuna, yapamanta hamkunawan chakra tarpuq warmi qari qhichwa runa. Kay sasachakuy pachakunapi ñuqanchikpaqa hinallam kallpanchik aswan mirarimunqa, aswanmi kallpanchik rikurimunqa. Ñuqanchikqa kanchik chay kuraq tayta mamanchikkunaqa kallpasapa runakunam karqaku. Inkakuna, chankakuna, warikuna, aymarakuna. Ñuqanchikqa chanka yawarniyuqmi kanchik. Wakinnikichik chay inka yawarniyuqpas. Chay hatun tayta mamanchikkunaqa, kuraq tayta mamanchikkunaqa, kay llaqtanchikpi kawsaqkunaqa, kay llaqtanchikpi yuriqkunaqa, mana manchakuq runakunam karqaku. Kallpasapa runakuna. Munasqankutam tarirqaku. Chaymi qhawasqanchikman hinapas chay wasichakusqanku. Hayka runapa rurasqantaq kanman chay wasikuna. Chay chikachachaq rumikunawan pirqasqanku. Chay yaku apasqanku. Chay llapa quyllurkuna qhawasqanku. Chay ñawpa tayta mamanchikkunaqa manam upa runakunachu karqaku. Ñawpaq kuraq tayta mamanchikkunaqa yachaysapa runakunam karqaku. Paykunaqa yachaqkum imayna kay quyllurkuna maymanta lluqsimusqanmanta, maypi tukusqanmanta, willakusqanmanta, lliwchatan paykunaqa tutapuncha qhawasqanrayku yacharqaku. Paykunapiqa manam ñuqanchik hina llutan yachayniyuqchu karqaku ima ruranankupaqpas. Tarpukuqku allinta intita qhawastin, allinta killata qhawastin, allinta sachakunata qhawastin, waytakunata qhawastin, pisqukunapa takinta uyaristin, chaypim yachaykuna karqa. Chayta yachaspankun paykunaqa imatapas allinta ruraqku. Kunan ñuqanchikqa manañam chaynañachu. Ñuqanchikqa chay qhawanakunata qhawanchik sapapunchaw, tutapunchaw, chay qhawanallapiña laqarayanchik, Willax, América, ATV, Panamericana. Imarikchaq yachaykunatataq chaypi tarinchik. Qhala warmikunallata, chay sikunakuq runakunallata, chiqrinakuykunallata, chayllatam sapapunchaw umanchikman chay qhawachikuna winawanchik. Hinaspaqa uyankupas kanraqmi ninankupaqa yaw kaynaqa imaynataq kay llaqtaqa llutan nispa ninkuraqmi. Imaynanpitaq kay llaqtaqa suwallaña. Imaynanpitaq kay llaqtaqa maqanakuyllapiña, chiqninakuyllapiña. Paykunaqa sapapunchaw chaytam riki umanchikman winawanchik. Warmachakuna chayta qhawaspaqa chay umayuqña wiñanku. Manañam wallpa uywayllatapas manañam yachankuchu. Quwi qharaylatapas manañam yachankuchu. Yachankuñachuqa ima allpa kasqanta, ima tarpuy kasqanta. Chaymi kuna kay muchuy pacha yaykuptinchiqa mana yachayniyuq, mana chaykuna yachasqanchikraykum ima llakimanpas yaykuchu. Kay punchakunaqa kunan punchawpas hinallam kay llaqtanchik sasachakuchkan qhawasqaykichikpi hinapas kay llaqtanchikkunam yapamanta sayarirqun. Yapamantam kunan punchapas mana manchakuspa lluqsirqamunku. Punupi, Tacnapi, Qusqupi, Arequipapi, Ayacuchopi, Huancavelicapi, La Libertad sutiyuq llaqtapi, yaqa lliw Perú suyunchikpim kay llaqtanchik sayarirqun.
chayta manchakuspankum, chay kamachikuqkuna, chay Perú suyo kamachikuqkuna, chay awjakunata ñanmanña lluqsirqamunku, chay cuartilninmanta, chay pukaranmanta, hurqurqamunku ñankunaman. Ima umayuqta chaykunata rurachkanku, chaytaqa rurachkanku llaqta manchachinanpaqmi. Chay wañuchikuqkunata, chay tupqinayuqta, chay panchiq tupqinawan puriqkunata qhawaspaqa kay upakunaqa manchakunqakum, hinaspa manchakuymanta qarrata hina wasinman winakurqunqaku. Chayna umayuqmi kunan riki kay kamachikuq chay pallqa sunqu, chay millay sunqu warmi, chay iskay uya warmi kunanaykamun kay Perú suyunchikqa sasyakuyman yaykurqun. Chayna kaptinqa manañam kunanqa huñunakuykunapas kanqañachu, manam runakunaqa hawkaqa purinqañachu, manam kayna haparkachastinqa purinqañachu. Kaynata ruraptinkuqa hapispayku wichqasaqku, wañuchina kaptinqa wañuchisaqku. Chayna umayuqmi kay warmi chay kamachikuyta kunan pajarirqachimun. Chaynam kachkan llaqtanchik wawqikuna panikuna kay kunanwanqa pusaq punchawña kayna sasachakuypi tarikusqanchik. Llaqtanchikqa aswanmi chay haparkachayqa wiñakuchkan, llaqtanchikqa aswanmi kallpachakuchkan. Manam chay qullqisapa runakuna qimiq nisqanman hinachu. Paykunapa umanpiqa chay chirinos, chay William Zapata, chaykunapa umanpiqa iskay kimsa tawa misichallan purichkan ñanpi ninkum riki. Yanqa uchuy huñuchakunallam chayqa imanan qhataq nispa. Chaynatam usuchiyta munarqaku riki. Kunanqa chayqa llaqtanchik qhatarirqun, llaqtanchik sayarirqun, manam unay kayna llaqtanchik sayasqantaqa qawarqanichu. Kunanqa chayqa llaqtanchikqa manañam upa ñawsa tutayaypi ñachu kachkan. Achka runakunañam ñawinta kicharqun. Kunan hawaykachisaykichik kay warmipa rimasqanta, kay qharipa rimasqanta, hinaspa qamkunaya hamutankichik. Imaynapitaq kayna kachkan, imaynapitaq kaykuna kaynata riman. Uyarikuychik, ñawpaqta uyarikuychik, mana llumpaychik yaqa pichqa tullmichallanmi, hinaspa chayman hina rimanakuykusunchik. Uyarichik, kay qanrapa rimasqanta, kay kuchi uyapa rimasqanta, uyari, hinaspa chay lliki simi warmipa rimasqantapas uyarikun. Ya, upallakusaqña hinaspa qamkuna kaykunapa rimasqanta uyarinaykichikpaq. Habrán podido ustedes observar, señores ministros, en el debate que se está llevando a cabo, de dónde vienen las ideas que están propuestas en la gente que está haciendo los disturbios en la calle. Vienen de un partido político que lo han mantenido desde su inicio. Ellos son los que están incitando a esta violencia. ¿Para qué? Para restaurar al presidente que acaba de ser vacado en su puesto, olvidarse de los actos de corrupción y seguir para adelante. No tienen ni idea de qué cosa se trata la corrupción, porque ese es el caso del presidente que ha salido de acá, y de acá lo hemos vacado. Ya se olvidaron, es por el golpe de Estado, claro que sí, porque rompió el orden constitucional, pero dentro de eso el fondo del tema era la corrupción que llegó al gobierno y se instaló en todos los ministerios. Eso es lo que tiene que corregirse. Ahora, señores ministros, tienen ustedes que tomar la acción que corresponda. Deben traernos acá qué estrategia. Kawai rimasqanta imatataq nichkan kay qhari. Pitaq si kay llaqta ñankunaman lluqsimuspa haparkachananpaq pis umacharqa. Kay runapa rimasqanman hinaqa kikin Pedro Castillo chayta ruwarqa. Hinaspapas chay Perú suyupa huñunakunan wasipi chay paykuna hina mana umachaqkunas paykunas llaqtata umacharqa kayna lluqsinankupaq. Qam chaytachu iñichkanki, paypa nisqanpi hinachu, pitaq kay Perú suyunchikpi watan llaqtata ñakachirqa, pitaq watan suwakuyllapi karqa, imaraykutaq kay qanrakuna imataña ruraspapas chay Perú suyupa huñunakunan wasiman yaykunku, pitaq chayta kamachirqa, imaraykutaq chayman rin llaqtata amachananpaq.
llaqtapaq llamkananpaq icha qullqita huñukunanpaqchu. Chay llamkayninmanta machuyaspa lluqsirqun hinaspa imatataq ruwasaq. Chay Pirusupi huñunakunan wasin waynakuykusqa chaypiqa achkachkata qullqita sapakilla huñukunku nispa chay umayuqmi kaykunaqa chayman yaykunku. Hinaspapas uyan kanarqa ninanpaq sapa watallam suwakuqku. Kay Pedro Castillopas suwakasqanraykum lluqsirqun chay suwakasqanraykum wichurquniku nispa nichkan. Paykunaqa ari nirqakuñam suwakuchkanmi ayllun suwakuchkan churin suwakun warmin suwakun kikinpa suwakun paymi chay suwakunapa umalliqnin kachkan nispapas mana ya rikurichinkuchu chaypi kaqninpi rimasqankutaqa mana maypi hapipakuyta atinkuchu rimayra chaynam hinaspapas nichkan paykunapa huchanpim llaqta hatarirqun paymi kay llaqtata umacharqa ima sachakuspa kaptinqa llaqta sayarinanpaq nispa nichkan watanmi kaynata uyuwarqanchik hayna puncha rimapayasqaypi hinapas kay sasachakuyqa manam kunanllachu rikurirqamun manam qayna watallachu manam iskay ñawpa watallachu manam kay sasachakuyqa rikurirqamunqa kay runapa kastankuna kay Perú suyunchikman yaykumusqanmanta punin chay runakunam suwakuyllapi karqa chay runakunam qurinchikta qullqinchikta llapa imanchikta apakuspan llaqtata ñakachirqa chaymi kunankama mana tukunchu qayna punchapas niqaykichik suqta pachak watam kayna llaqtanchik ñakakuyllapi chay Colón kay awyayala allpaman chayamusqanmanta punim chay ñakakuy rikurimun paykunam kurakunawan kuska chay michuqkunawan kuska munasqankuta rurakurqaku kay Perú suyunchikpiqa chay Francisco chay Cuchimichi yaykumusqanmanta punim ñakakuy rikurimurqa hayka runataq mana wañurqachu hayka llaqta masinchikkunataq mana wañurqachu manam pachaklachu manam waranqallachu hununtin runan wañurqa paykuna maqaspa mana mikuchispa llumpayta llamkachispa unquyninkunata ratachispa chaykunata ruraspanku llaqtanchiktaqa puchukarqaku tukurqaku chinkachirqaku kay qhariqa chay ñawpa runakunapa uman hinam kachkan chaymi kayqa nichkankuriki hurqumuychik chay awqakunata hurqumuychik chay wañuchiq runakunata hinaspa kay upakunataqa wasinman wischuychik hawka kananchikpa nispam mañakurqa chaymi rikikunan punchaw chay Dina iskay uyan Dina Boluarte ña kamaykachinña kay Perú suyupi chay awqakuna chay cuartelninpi wichqarayaq awqakuna ñankunaman lluqsimuspa llaqtanchikta manchachinanpaq uyarikuychik. La que van a usar para poder contener a esta actividad inusual y diría yo hasta terrorista en el modo como se está llevando a cabo. Asalto a aeropuertos, asalto a instalaciones, asalto a empresas importantes, deterioro de la propiedad privada y pública. Esos no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo que deben ser sancionados drásticamente y esos son los responsables de los muertos que han salido en esta... Jawai, ñam terrorista nirjuanchikña, comunista nirjuanchikña, ñuqanchikqa manam amachakuchuanchu, manam pitapas imallatapas nichuanchu, paypa kastantaqa. Amachakuyta qallaykuptinchikqa ñankunaman chay alliqninchikta riqsichikustin qaparkachayqa paykunapaqa terroristañam. Chaywanmi manchachiwanchik. Kaykunaqa sendero luminoso nispa rikan ñuqanchiktaqa kayna qaparkachaq runakunataqa tumpaytaña qallaykunku. Chaywanmi manchachiwanku, chaypim hapipakunku. Chay nispam Pedro Castillotapas kayqa terroristam, kayqa comunistam, imaynam huk comunistaqa, imaynam huk terroristaqa, pero suyutaqa kamachikunman nispa nichkan. Chay umayuqmi, hinaspa chay upamasinkunataqa, chay mana hamutaq runa masinchikunaqa, ari chaynachiki nispaña manchakunkuriki. Hinaspaqa chayta manchaqachiptinkuqa, amaña lluqsisunñachu, amaña sayarisunñachu, amaña haparkachisunñachu, comunista nirwasun, terrorista nirwasunmi. Chayta niwaspanchikqa kikana wasman maparqwasun. Riki, chaytam kaykuna maskanku, chayta munanku. Chaymi riki chaykunata sapapuncha. No se puede echar la culpa a nadie.
reaccionen y comprendan qué es lo que se está haciendo. Eso se lo digo a mis colegas congresistas. Han hablado ahí tres, son otras tres cosas. Es trabajo y no bonos. Es seguridad y no desmanes asusados, como bien ha dicho el ministro, por personajes oscuros. Y felicito que hayan trabajado con inteligencia para ubicar a quiénes son esos personajes, no importando quién sea, ni qué cargo tenga, ni dónde se encuentre en estos momentos. Pero ya es hora de empezar a descubrirlos para que la población conozca. Rivas, Varas, Quito y Gutiérrez, porque intentaron blindar a un golpista. Y aunque ahora no se quieran llenar la boca diciendo que representan al pueblo y se rasgan las vestiduras por la pérdida de nuestros compatriotas, sus actos hablaron por sí solos. Aquí estamos haciendo perder el tiempo a los ministros, mientras en Chincheros la policía pide apoyo a gritos para poder controlar las manifestaciones y recuperar el orden. Hoy mismo en Arequipa y Andahuaylas acaban de morir 2 compatriotas. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes tienen la culpa. Ustedes asusan a la población y la arrastran a la violencia. Con sus patrañas, ustedes viven inventando fantasías, mintiendo a diestra y siniestra, sembrando caos y promoviendo una guerra civil entre peruanos. Claro que sí, por defender a su líder, el golpista Castillo, y los acuerdos que tienen con él, siembran el terror. Actúan como terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son? Lo son. Se la pasan yendo a los medios de comunicación a esparcir sus falsedades. Continúan engañando al pueblo. Pero no podemos permitir que nuestro país siga sufriendo su irresponsabilidad. Por eso vamos a hacer las reformas constitucionales necesarias para que nunca más en la historia del Perú tengamos que soportar a congresistas investigados por narcotráfico, violencia y terrorismo, como las tienen varios de ustedes. Calla, Darwin. Aquí hay cómplices de corrupción de Castillo y uno a uno van a ir cayendo. Oyariko sonchik apamanta kay warmi parimasqanta oyarichay sonchik kay qhari parimasqanmanta puni kay harim nichkanrikiaw chay kamachikuq runa chay musuq kamachikuq runakunaqa ñas nichkanña kay llaqta qhipanpiqa kachkan chay sendero luminoso chay terroristakuna chay comunistakunam hatarichichkan llaqtataqa chaysi ña tarirqunkuña chay pi kasqanta chaymi nichkanriki allintam rurachkankichik kunanqa chayta ñuqaykuqa munarqaniku chaytam ñuqaykuqa suyarqaniku nispa nichkan kay qhari maymantataq chaykunata riman chaywanmi llaqtanchikta riki tumpachan hinaspa chaykunata rimaspan ahoriki kallpayuqmi kaykunaqa kachkankunan puni paykuna munasqallanpi imapas kanqa riki paykuna kay runata wichqay kay runata sipi niptinkuqa chay ruraqkunaqa sipinqa maqanqa wañuchinqaya chaynama kanqa chaymi kaykunaqa chay willakuqkuna pantachinanpaq llaqta mana chay allin hamutaq runakuna iñinanpaq chay llullakunata rimachkan aswami kay warmi parimasqanqa Ni dónde se encuentre en estos momentos. Pero ya es hora de empezar a descubrirlos para que la población conozca. Rivas, Varas, Quito y Gutiérrez, porque intentaron blindar a un golpista. Y aunque ahora no se quieran llenar la boca diciendo que representan al pueblo y se rasgan las vestiduras por la pérdida de nuestros compatriotas, sus actos hablaron por sí solos. Aquí uyarichkankichikchu kay warmi panisqanta chay qanchis punchawpi kay killapi qanchis punchawllapi
kay akllanakuy punchaw chay manachu huñunakuy kunku Pedro Castillota wischunankupak chaypim chay lliw huñunakuq runakunamanta suqta nirqaku manam ñuqaqa Pedro Castillo ripunanta munankuchu nispa mana makinkuta huqarirqakuchu manam angri nirqakuchu kunan chay runakunatam chay suqta mana pay hina wichuq munaq runakunatam penjaytaña munachkan chaytam nichkan sutinkunata rimastinraq kaykunam chay huchalliqkuna kay Perú suyupi runakuna sayarinanpaq chaytam nichkan kaynachu kaman kay pasaypaq millay warmi hinaspapas siminqa rimanraq ya chay sutita democracia nimarikaw rimanraqmi chay simita kay warmi mana pay hina hamutaqa manas allin runachu mana pay hina umayuqa mana pay hina sunquyuqa millay runa pipas allin kananpaqa pay hinam rimanan pay hinam hamutanan mana chayqa manam allinchu kanqa chaytam rimachkan uyariykuchik yapamantaw. ¿Qué estamos haciendo perder el tiempo a los ministros mientras en Chincheros la policía pide apoyo a gritos para poder controlar las manifestaciones y recuperar el orden? Hoy mismo en Arequipa y Andahuaylas acaban de morir 2 compatriotas. ¿Quién tiene la culpa? Ustedes tienen la culpa. Ustedes asusan a la población y la arrastran a la violencia. Con sus patrañas, ustedes viven inventando fantasías, mintiendo a diestra y siniestra, sembrando caos y promoviendo una guerra civil entre peruanos. Claro que sí, por defender a su líder, el golpista Castillo, y los acuerdos que tienen con él, siembran el terror. Actúan como terroristas. ¿Por qué? ¿Lo son? Lo son. Se la pasan yendo a los medios de... Jaway, nichkan, pita chaypa huchayo. Imanasqataq kay llumpay upatañachu qawawanchik kay warmi. Imaynanpitaq kay warmi qaninman qamkunam huchayuq chay runakuna wañunanpaq nispa. Paykunaqa manas huchayuqchu. Pitaq sapapunchaw mana llamkaqta saqiqchu kay kamachikuq wawqinchikta. Pitaq millay simillawan imatañapas ruraq. Kunanqa hawkañam tarikunku. Kunanqa chay chay Dina Boluarte kuskachaq runakunaqa allin ña paykunaqa kallpasapa runakunaña yachaysapa runakunaña. Paykunapiqa manam pantay kanchu. Paykunaqa chuyay umayuq. Paykunamantaq manañam imatapas rimanchu. Pedro Castillo chaypi kaptin ichaqa lliw runa masinkuna chay llamkaq masinkunaqa paypaqa manam allinchu. Imañapas piñapas manam allinchu karqa. Wisch'u chayllapi. Chayta qawaspam llaqta ancha piñasqaña karqa. Kaykunapa huchanpim llaqtanchik kayna ñakakuypi tarikuchkan. Manam Pedro Castillopa huchanpichu. Manam chay suqta qari mana pay hina umayuq runakunapa huchanpichu. Llaqtaqa hawanñam, llaqtaqa uyarichkanñam. Mana ya chay Willax, ATV, Panamericana, América, mana ya chaykunata qhawaqkunachu. Kunanqa achkañam rikurirqamunku chay willakuqkuna kaqninpi willakuqkuna. Chaytañam uyarichkanchik. Chaykunata uyarispam ñawinchikta kicharichkanchik. Chaymantaqa mana musyakunchu kay warmi. Hinaspaqa huchachakunanpaqa allinraq. Pasaypaq kaykulis uya warmi chay siminman chayamusqanta puni rimananpaqa kusaya kay warmiqa kasqa. Comunicación a esparcir sus falsedades, continúan engañando al pueblo, pero no podemos permitir que nuestro país siga sufriendo su irresponsabilidad. Por eso vamos a hacer las reformas constitucionales necesarias para que nunca más en la historia del Perú tengamos que soportar a congresistas investigados por narcotráfico, violencia y terrorismo, como las tienen varios de ustedes. Calla Darwin.
Aquí hay cómplices de corrupción de Castillo y uno a uno van Congresistas, a ir cayendo todos los que recibieron su congresistas bono. No, no son terroristas, no. Nadie les cree. El adelanto de elecciones es necesario y estoy de acuerdo con eso, pero con reformas para no tener que soportar a más corruptos terroristas ni aquí en el Congreso ni en Palacio. Y a ustedes, señores ministros, vayan de una vez a decirle a la presidenta Dina Boluarte que actúe en este momento, que saque a las Fuerzas Armadas. Oyarir con kichikcho. Pita kaiwar miao kaina kanampaj. Imanishkami kalladarwin. ¿Ah? Piñata kaiwar mi chayna kanampaj. Paillañachu chay runa tukunman. Paillañachu rimanman. Wakinkunaj manachu rimanman. Manaya alincho. Imaynama kay warmiwanqa kasunchik. Imaynataq kay narikchaq kamachikuqkunawanqa. Kay warmi hinaq achkam kachkanku chay Perosiopa huñunakunan wasipi. Hinallaqa ninkum ñuqaykuqa llaqtaraykum kaypi kachkaniku. Llaqtaraykum kaypi llamkachkaniku. Hamkunaraykum imatapas rurachkaniku. Nispapas ninraqmi kay warmi. Hinallaqa pasaypaq millay simiyuq liki simi uma muyu warmi. Imaynama chaynataqa ninman. Imaynampi ñuqanchiktaqa tumpaykamuchwan chay kay sasa chakuy rikurimusqanmantaqa. Kaymi qaparkachasta impurirqa riki. Manachu chay paypa kastankuna, paypa runa masinkuna, ñankunama lluqsimutin manachu pay kuskacharqa? Manachu payqa umacharqa? Payqa manachu nirqa kay Pedro Casillota wischusunchik nispa manachu llaqtata sayarichiyta munarqa? Manachu qullqita churasparaq paykuna hurqumurqaku chay kasta masinkunata kay Pedro Castillo hurqumnanpaq? Kunaqa llaqta sayariquptinqa ichaypi michaqa ñakakuchkanña. Imaraykum hatarichishkankichik, imaraykum umachachkankichik nispaña. Manama, pasaypaq warmi, kay warmichaqa kakullasqa. Imponga el toque de queda y recupere el orden público. No permitamos que mueran más peruanos inocentes a callarse la boca. Chaynam kachkan wawqiparniykuna kay rikchaq runam, kay rikchaq warmikunam kay Perú suyupa huñunakunan wasipi kachkanku. Kaykunam chay hina kaqlla, kay Perú suyunchik hina kaqlla kananta munanku. Chay wakcha runakuna hina wakchalla kanankuta. Chaynam kachkan kay Perú suyunchik. Imatataq rurasunchik. Imaynatataq kay ñakachayninchikta tukuchisunchik. Haykapikamataq kay rikchaq runakuna usuchiwasunchik. Haykapikamataq ñuqanchikqa paykunapa chiqnisqallan kasunchik. Ima nispataq, imaynatataq, imata ruraspataq kaykunata harquchuwan chay llamkasqanmanta. Hinaspa kikin llaqtaña chayman yaykunanpaq. Kay rikchaq runakunam saschakuyllapi rikuwawanchik. Paykunapa huchanpim kay Perú suyunchik pasaypaq ñakakuypi kachkan. Paykunapa huchanpim suqta qanchis runaña wañurqun. Maqtakunallaraq. Hinaspa paykunaqa tumpaykuwanchik. Kunan punchami kay wawqinchik Pedro Castillopas chay kikasqa wasimanta lluqsimunanña karqa. Imaynanpitaq mana kachaykamunkuchu, imaynanpitaq mana lluqsimunchu, kay warmiwan huñunmi mana munanchu riki. Manachu chay tukuq riku Patricia Benavideswan paykunaqa kachkanku hukllawasqa, chayta hukllawanakuykuspanku munasqankuta rurakuchkanku. Paykunapa huchanpim hinalla sachakuymi aykusunchik. Hinaspa mana kay wawqinchik lluqsimunanpaqmi riki chay kachakukunatapas nirqunña. Lluqsimuychik, hinaspa wañuchina kaptinqa wañuchiychik, llaqta mana imatapas ruwananpaq, manchakuymanta ripukunankupaq. Manaya chaynachu kanqa. Qhawachkanchikmi, qamkunaqa uyarichkankichikmi, kay Perú suyunchik lliw llaqtañam sayariyta qallaykuchkan.
uchuy llaqtachakuna, hatun llaqtakuna, hatun suyukuna, lluyñam sayarichkanchik. Chayna kaptinqa wawqi panilaykuna hawkalla lluqsina kaptinqa lluqsisunchik, ama imatapas sachakuyman apaspa. Qaparkachasunchik, chay allaqninchikunata nanachikusunchik, riqsichikusunchik, lliwchanchik, huk umayuqlla. Iskay kimsalla lluqsiptinqa munasqankuta rurawasunchik. Ama manchakusunchu. Imanasqa manchakusunchikqa. Chayllatam rimapayta munarqaykichik, kay warmi parimasqantam uyarinaykichikta munarqani. Qawarqunkichikmi imayna rimasqanta, imayna uyayuq rimasqanta, pasaypaq kulis uya, pasaypaq mana uyanpi yawarniyuq warmi. Chay rikchaq warmikuna penqaypaqmi. Kay warmi kachkaptinpas manam warmi kasqanraykuchu kayna millaturani, imayna kasqanraykum. Allin sunquyuq warmikunaqa achkam kay Perusunchikpiqa. Chay takiasqa sunquyuq, takiasqa umayuq warmikunaqa achkam kay Perusunchikpi. Kantaq meriki kay rikchaq warmikunapas. Kay warmim aswan lluymanta pasaypaq, millakuypaq. Llaqtata chiqnin, wakcha runakunata chiqnin, chakra runakunata chiqnin, mana allin Castilla simi rimaq runakunata chiqnin, mana paypa kastan hina kaq runakunataqa chiqnin, hinaspa millayta riman. Piñakurqunim arim, pitaq mana piñakunmanchu kay rikchaq rimaykunata, kay rikchaq warmikunapa rimasqanta, qharikunapa rimasqanta uyarispay. Lluypas piñakunchikmi. Chaymi kay warmiqa, hukchu kay warmiqa lluqsimunman ñankunaman. Hukchu kay San Martín sutiyuq kanchamanqa lluqsimunman. Manchakunmanmi, kaykunaqa manam ñanmanqa lluqsimunmanchu, kaykunaqa manam llaqtamanqa illanmankuchu. Imanasqa kayna llutan umayu kasqantaqa musyakunku. Paykunaqa ichay payqa manapas munasqanmantachu riman. Ichay payqa hukunapas nichkan kaynata rimay, waknata rimay. Ichay chaynata kamachinkupas. Chayta murachkan kurika kay warmiqa manam kikinmantachu riman. Kayqa hukmantam rimachkan. Hukunam rimachin kay warmitaqa. Chay imayna kasqanrayku riki sumaqta sumaq rimasqankuraykum, sumaq chay Castilla sima sumaq rimasqanraykum kay warmitaqa rikininku kaynata ruranki, waknata ruranki. Hinaspa riki kay warmiqa mañakusqankuta, kamachisqankutam rurachkan. Pasaypaq, millakuypaq, qhawakunapaqmi kay warmiqa. Chayllatam rimapayta munarqaykichik wawqi panikuna ñuqawanqa huk kutikamaña.